Hello, nandam hamo. Naitia ken supplement vitamin dinding kong kakak simite mitam pini ken ke messenger ken janang kuat bentuk magnesium da kan din lahi bentuk kanan rak kati to nem achatuk misi ruang chu magnesium hi pun atam to cha khante atu kan rak iruan hala 70% of the population chimdu mi chu menong zakat chunga somsri he kani thailo tin hen magnesium that he kan rak paw disem atu kan kyang fa mi kan ru khwa fa mi zan mi ku thot lo he ti kan kut azami he de pol tan ha ke magnesium that kan baw rong songa khen asa khomi atel khomi se chimdu mi magnesium that baw rong longa ti khe chaselo atel khomi si ti biamom adang rong tampi rong songa khan asa khom le magnesium kan chok te ka se bentuk te kan zau lai ti sia chun gym akal mi heti bentuk taksa recovery heti bentuk taksa fa amhang mi ne sia khan chun magnesium malate te mi kha narak zau le narak chok lai adang pakhat ke ma zong ni kur bak mi chu de si ti sia chun magnesium glycinate sila chu magnesium biglycinate ti mi se kampum kha dai tin umter tika khem kampum kha relax tin me zan i lai ya khan din a thae mit ku thot nak hil thot nak dai tin i nak ase magnesium biglycinate ti mi tika stress amhang mi heti ben mo anxiety heti ben amhang mi cha zonga khen magnesium biglycinate te kha chun adang magnesium pakhat se disi ti se chun magnesium L-threonate ti se adang magnesium vial te lak zo khen kan khwa blood brain barrier ti mi kha across khomi akal khomi sitika khem magnesium chu ja da that ti se chun focus heti ben tok mo thil pakhat khat kham focus kan du tika madi chun memory cha zonga khen khwak lai rian tun nak cha khate kan tilama ma ben tok cha zonga khen athami se atoi fen na khen ka ben chimi madang magnesium pakhat che de si ti se chun magnesium citrate this ma chu rogan asaji lomi indigestion kan tilama ma bentuk cha khan athaem chun chan chana khan affair mi cha zonga khan vindin chi so ton mi se chun keni ko warlo big mi magnesium vil til ka ko hot big mi che this magnesium oxide chan chana khan chen kandor na khan te rian ko chun na khan kan nu lupur khan rak rai asi magnesium athan tile kan ding le kan chua kan click pang an tilam ruang chu an click ko halam magnesium oxide penin din chu magnesium oxide chu kampu chunga khan absorption khete dop kha har tuk cha khen kampu khan atang kan chunglong kha kan click kho ma ke kan du mi benefit kha kan pi lo ma ronga chon magnesium oxide atel ni ke chu rakhshel ko rak chu du la chon magnesium sulfite te sem adang min in chun epsom salt te zon an au ani chi te ben tok zong an khen ara medi chun cream zong an khen ara ubama tlangvel po apai mi tan ha mo medi chun chim uncle tan ha an kyang na tuk tak afa si a chun magnesium sulfate kha ani thok la thangai cho le chunit lak rian na tun in ba tok heti ben tok mo detoxification heti ben tok ithian tar na du si a khan chun magnesium sulfate te me epsom salt te mi kham bath chunga khati ikhol na ka khem na tlen le ki ni ki thum kha na ril le chmo a box kha na ril ma kha na hi pai le tilum de khan ma khan ichialo na pum sa phak mi vel de zong kha apom toklam adam di chik chak la ti khe asalam na ti khan apom toklam ma ti kha ka or ngai vi mi magnesium le ka hen magnesium an sining le an ren tun ning vel ti khe chim di chang kau cha khante zentila messenger akhen magnesium ti zai cha da si ma cha chun ma zai bentuk magnesium ti dik din le ti mi kha messenger akhen vun plom de se le ti mi ke du ngai rakal ti la nakala cha kan late cham ko na la ka lom achen hem mi si akhan chun like le share rakabom ve thank you